All right, while we're waiting, so our honey baby's here 5 minutes, and the South guy in the courtesy is 15. So I just want to do something. We're going to catch this. Sonny loves this phone. Keep the music going, please. So take the phones, if you will, and turn on your lamp or light, and then dim all the lights down, please. Come on, man, come. Play the music. Turn off all the lights in the hall, please. Everybody, please be standing with your lights. Praise the Lord. And let's pay tribute to the sky while we're waiting. You got that? Gentlemen, ready? Let's have 1 minute silence for our brother. He's on his way here now. Sitting next to a loved one, I know we love each other very much, and we all love each other. Because within a moment, that light can be diminished and cut off at any time. And God continues to bless and lift up this morning as we go through this final hours of Sunday. Can I just make comments while I'm here? About the wonderful, can you have a round of applause, please? If you get the time, I hope you got the time last night, but to walk through and witness all these different tributes, no words, but pictures say it all out. So praise the Lord, thank you everyone for your testimonies and your stories in picture. I don't know about you guys, but I couldn't find a single photo of him on his own. It was always something with a whole crowd of people. Today, it's no different. We've spent the last, since Friday night, the Vespers with him. That was full. Last night as well. Today it's the same. And I think we did claim one world record last night. I think we had the most ears. He's had the most ears in the whole field that I've ever seen. And then today, all these tributes are absolutely amazing. The family we're talking, we understand there's a lot of time and effort and money and resources gone into this. And I'm sure just quietly you'll be absolutely stoked. You will be so, so thank you very much, friends. And the unit will really start our ceremony. Thank you.
walo inga tātou fia tulai mai pea. Walau whaia tātou talo e talalo ina ai nei. Toi sau ni ngā ona na wauna nei tai au. Lo mātou tamai. O loa fia i le lai. Mātou whaafitai lo walo wha. Whaafitai alo wanga le lei. Le lieo o mātou poto mai. O lau e ka lesia. A inga i lale anganga. A inga li tino. Mai se uso o tua whaafine o Samoa poto. O mātou whaatino ina. O le toi aso le nei. O le mātou toi aso whaatasi nei ma lau awauna. Lungo le nei whanga e lele. Mātou te lei tuinea. Ifo o lona tino i lele ele. Whaatari ai laso le aso e mautala le langi e fio mai. Le mātou o le lea mai lo file mo. Whaatino i nei toi sauninga vea ua fionga. E pai i fina ngalo mo mātou loto. Ma whai loa i ate mātou teito tasi il whamui moe. E iai le aso ta lato tunga mau. E matala le langi ai toi fio mai. Ia vi ia lo swafa i nei tai au. Mataina nei sauninga i ate oe malo mamalu malo pa ia si ese. Ia whai wina i lo la swafa i maualunga o lo la vavi inga. Ia vi ia lo swafa i nei aso. Ma ia matuavi ia oe. Ia sa uma mātou te olai. I lo lava swafa i esue o mātou ole. Ma mātou talo tuai nei. Amen. Tolala mangano. Pelole la fattore o parolo mulia o cato pa un boi so la watre llama parolo e il societe ali vena le SVP ia tornone paroloma le jana vena sa arua ia na ono ai se ko o tau o mai tua da fina vena Pamarore al Pamarore al loco. Pamarore i chiede una buona tua. Tiri lava le nana le nana lopa. Yeah. So when I went back to Yemunia, Saudi, Comitia Wao, and I realized Samoa, in the Langi Yato. Now, Almighty, but two Teoloa, Viso de Tana Vena,
Ole uola. O ia lava e vivi atu ia te oi. E pei o lava i le aso nei. E whailoa lou whaamaoni. E le tamā i lana whanau. A wai rei so tātou e ola mo ia lava. E le oti fo'i se tasi mo ia lava. A wāwhai tātou te ola mo le li. Pe a whai e oti mo le li. O le nei, pe ola pe oti tātou. O ta ngata lava o le li i tātou. A vero leo e whai mafufonga. E le ngata o le komiti o le ngā ruenga o ao a sofitu sa moa tu tasi. A le au whai ngā ruenga o mawhai ona tātou mori mawina whaatasi i la tau iolo ngā lue whata i nei tai au. Mo le sauninga muli o le susunga i le taitai ta ngā ruenga o le ngā ruenga a sofitu sa moa tu tasi i Central Victoria. Le sunga i a pasta Sasangi, Amos, Josephat, au I matangi whiau. O te fia vea, lo lima vea ma au whaata lofa, o le au whai ngā ruenga, ma mori atuai se whaafiro inga, o le mamalu, ma le paia, ua mawhai ona susu mai, ma tātou mafuta whatasi, tātou te whaamana tuina, ia le toi sauninga, o lana ona, ai le tuina ifo lona tino maliu, I lona oli sanga le tu mau, e whaatale le aso e fio melo tātou li o Yesu Keriso. Ona avea lea o upo le fionga le atua, awa o langa ona e le o se whailaunga o le anga nuu ma upo o le tātou atu nuu. O langa ona o le whailaunga le atua, sa ia molina le whiau le atua. Ona avea le upo le fionga le atua ni taia o e su mai ma tātou mafuta. O loo maua le soifua manuia ma le ola ia te I tātou. Whamai le upo le profeta. O I lātou e ola e vivi atu ia te oe. E pei au tātou I le aso nei. Ai whamai fai upu a le apostolo. E le tuso Roma le ana e whaafonga ma whaitauina. O I lātou e tātou te ola. E ola mo le li. Pe ola pe oti o tātou lava o tangata o le li. Te roi whapena le oli o tātou mawhauwhau. Ai maise o tātou nganga. E uia ina ua whaamana waina I le atua ngā luenga lana wauna. Wa uia lea sa warawina mo le ngā luenga le atua. Ai tātou te whanoanoa, ai mauti noa, o le soifua o lana wauna, a o soifua, sa soifua mo le li. Le foi ua walawina ma marolo, le foi ua moe ma le wha moe. I le aso e fio me lo tātou li o Yesu Keriso.
E whaafeiloa i atu i le whaletua ia Shelley ia e maise o le nofualo i le neitae au. Ma lore lo tele, mai o le te talo a le au whainga roenga. Ia tu mau be wha maa whanwhananga le atua ia te oe le whaletua ma le nofualo. E le whainga o fie, a ia iaile nganga o le atua ia te oe ai maise o le nofualo. O ainga ngalua, i outou i tū te tele, ma outou i tū taulangi, o te whapea atu i le neitai au, o le suafa o Iesu Keriso, o le suafa lea tātou te malu e le neitai au. Mai o le suafa siri lava lea, na tu uarona ma malu le langi, ai a fio mai le lalo langi nei, ina ia iai wha moe moe lea ua tō wha mana wauna. E whaafeilo i atu i le ngaruenga sofitu sa moa tu to tasi i le larolangi i le neitai au. Awa o lewa tawa o fia mai tu e wha susu mai ma moni mawina le nei wha moe moe e whata alofa ma whaafeilo i atu i le ainga pele ma le nu pele o le tua. Whata alofa atu i le ekalesia whalitanga ruenga i Victoria. Ai maisi foi o le matanga ruenga i Central Victoria. O tātou ngā ruenga i e rua. Lea lo i tutonu o le tātou a ainei. Ia o loo mori mawina ai toe taimi ia ma toe sauninga o lana wauna. O le mai moanga foi ale ngā ruenga wao. O lo whapea na sila ma mori mawina i lunga upenga tu whailangi whata lofa atu i le swafa manu ma lolo tātou ali o Iesu Keriso i le neitai au. Te loe o lo suatu i lunga nei ia le te oloa ia po le sui lawa leo o le komiti a ngā ruenga spitu sa mo tuto tasi ai maise o sunga i taitaita ngā ruenga. Lea wa tātou mori mawina whaatasi i le neitai au. O te loe a vea foi lau leo e whaima po whonga i tātou uma le neitai au e whaafeiloa i whaapitoa i foi. Ia le au whai ngā ruenga ngā lulue e tusa o tātou sauninga i le neitai au. Mai lo i tū taumatau o lo sua tuele sunga teitai tā ngā ruenga pasta foa mai luanga. Ia o ia fo i o le teitai o le autalavou asufitu sa moa tuto tasi le laulangi. O le teitai tā ngā ruenga lea o le tātou ngā ruenga mai West Auckland. Whātālofa atu i lau sunga le teitai tā ngā ruenga. Lo so mai ai ma le sunga i le teitai tā ngā ruenga ma le tātou ngā ruenga i Queenselani. Sunga ia pasta misa luau mataia. O lo so mai ai lo tu tau lava ia le sunga ia pasta meki Whiawai mai le tātou ngā ruenga ia po o le taitai tā ngā ruenga o le tātou ngā ruenga East Auckland. O lo itua mawale o lo sua tuai le sunga taitai tā ngā ruenga mai le tātou ngā ruenga e Sydney le sunga ia pasta Whauali tā vita. Ona so mai ai lea ma le susunga ia pasta tuila epa. Ia mai le tātou ngā ruenga i Sydney West. Ia o ia lea o le supervisor. O le ngā ruenga asfitu sa moa tuto atasi i tutonu o Ausitalia nei. O le sunga ia pasta tā vōkoko. Ia o ia lea sa ngā rue ma so tau au ma pasta sani ia i le tātou ngā ruenga lea i Victoria nei. Whātālofa atu o tau sunga. Ia maise ia le sunga ia pasta siosi toiloa ia mai le tātou ngā ruenga mai New Zealand taitai tā ngā ruenga tātou ngā ruenga i Central Auckland. Amen. Sia maise atu amen i netai au. Te iloa
ua susu mai le au whainga ruenga, mai tawhai fia, ina ia mawhai ona mori mawina, ia mawhata waina, mawhamana tuina, o ngā ruenga sa au naila na au na, i to tono ngā ruenga le tua. Ole, sunga ia tātou tofi nei, le nei tuaso, o ia leo le a wala mei se upa malosi, ia mo le nei tai au. Ole sunga ia pasta, i tua langi ata tanwasa, ole te o loa lea o le ngā ruenga sufitu sa mua tutu atasi. Mai, o ia lea wa avea, o ia lava o le komiti, ma le suia komiti awa, lea wa tātou mori mawina ina wa susu mai, ia ma tātou mori mawina sa uninga o lana ona ni tai au. Whapea leo se whamtalanga le ona, whatalo whatu, i lau sunga pasta i toa langi, ata tanwasa, o le tatalo leo fwoi ngā ruenga, ia lele mandia lau tia li nei sapa, ili nei tai au, ia awase whi au, ina ia utufia loi mata malingi, ia aere ngata fo ilea, ia tafi esea le au kongsa, a ia tātou manutua, o le wha moe moe wa saunia i le tua mo i tātou. A whai wa isi tāsi o misi wha whairo inga li nei tai au. Ele mawhai lava ona ngalo i tātou umalava, ele alofa maleanga le leo le tua. Ia matoi upu le nei tai au, Shelley ma le nofo alo, tau ina ia wha mawhanwhana ina e maisia o ainga ngalua, ia wha mawhanwhana le nganga o le tua, i o tau whina ngalo wha mawau. O le ata tau tūlai whatasi, tātou talaina sauninga o le nei tai au, o le viinga o le tua, lua se lau, valusu mani lua, o le ata tau langi te taria iai. Lo mātou to mai o i langi. Au mātou iai i to sauninga o rau ona ia pas sani au i matani whia.
Ua mātou langi whetariani o le lini inga ma le lei pese. E whamanatu mai ai ai mātou uma le nuu a umana e saunia mo i mātou. O le nuu lava lea o tā pena ma saunia i ai o nuu ai maisi. A o soifua lau ona sa e teiteina lona soifua mai malawina i lau fe au malofina na. Ma le wha moe e aso. O le aso e muta ai soifua i punga o le soifua. A sa tui matai i kai au ma le aso i toe fio wha kua mai ai. Pe ona mātou ke pese mawivi i atu mai. Na mātou wha whitai ai lea tamai lau fio. E ui lava o le sauninga o le wha noa langa. O le roi mata maningi ma le tangi au e. Awa o le bere mafutanga ua motusia e ale le whaina malanga le marimu le oti. O perena i tono ai o le tamā i le wharetua ma le nofuaani. Ai le ngata foi lea i tono ai na e mua. Ai maise i lava. Lau fe au ma le ngā luenga i le kālesia ma le tāna luenga. Sa e tofi ma wala wina i lo soifua. E ui lava le atua o lo mātou whaanoanoanga mo lo mātou loto mawhatia i le tuwaso a wā o le toi aso le. Mātou te wha mawai atua i lo tino o ni. Ai whaafetai tama. Whaafetai le whaanoanoanga. Whaafetai lo alo Yesu Kiristo na maliu kāre wāpio. Ua tatala i na ai whaamau le tunga mau. Ina ia le mawhaia le tunga mau o na saisaitia la whana. A wā a matala le langi a e toe fio mai. E te toe whawhangi a te ia ua moe ma ua tō whāma ua ngāroro. A wā ua mā nawāna ngā luenga na e te tofi ma wala wina ai o rola soifua. Mātu te tālo a kwai nea tana. A vere ne sauninga o mātu. Mori ma wina ai le soifua o raro o ia vere o se whaamanos au mo i mātou uma o soifua maola mai le aso le. Ia le ngata e whaamaise ma whaamafu whana i mātou. A ia o ngā lea mo i mātou a ola i le soifuanga le tū mau. Tā pena o mātou ta ngata taito tasi le ngata i le tino a o ta ngata rilo i le loto ma le ngā. A o le yo mai lau wala au e whaapei ona ta oto lau ona. Ia whaapea foi o le tā pena masau ia i mātou. A wai le aise tasi e whai mo ia le lila rangi e tū mau. Tā lo lea se taimi tū la i lau ona e fola o le whe au o le ona. O le whaamanatu ia i mātou e o soifua maona. Ia whaapea ona tā pena ina whaatasi mātou. Mātou te iai malau ona ia pasari whiau. I le nuua umana e fola masau ia o mātou. Ia, na e whetalai Jesu o e lava e whaanoa e whaamawhanawhanaina lava i mātou. Tari tonu ai o loo fio mai rea ngāna o lao fio i le mea nei i whina ngaro o mātou loto. Tari tonu ai na malau fio ma le atua. Ina ia la mona lo mātou mawhanawhana i le tuaso. Toi sauninga le atua ma mori mau, o le sauninga au ali tia e le ngāna o lao fio. Ia whai wina le sauninga, ia untu ai noi mātou maningi ma to o ai le lofi fonga o le whanua noa. Ai te para e la mātou wa ai e iai le tae au wha auro ua lata mai. E matala i le langi ai e toe fio whaako mai. Wha mawhawhanaina le nei mawhutanga ma le nei sauninga. Ai maiso lau auna wha tumuina lana utu se teimi e fola aina o fioma wha manatu i ai mātou e leo le muta ama le nei. O la mātou to tāro lea. Whai ei o mātou a leo ruma a lofa wha mātou mātou. Whaafetai lo mātua tua i lo whaafonga mai. Whaafetai tamai lo whaatasi mai. Ia e whaavavau lo lava suafa Yesu e. Ua ole matatalo kuai. Amen.
nei o tātou muli mau. Peita wina se muli mau tono le fio ngani tu. Ua tinga ina ona o oe lo uso. Iona tanga. Sa umatua fia ia te oe. Sa ma eu lava lo lofa ia te e sili i le lofa o fine. Mol maulea ta vita. Ina mo tila na wofa pele. Iona tanga. Ia te lor tatu o ona nei. Ia o le langona na mol mau. Ngā tula no le tātou whaktua whakatoa lawa sheri. Ia mo se mol mau i le nei tai au. Whaulia le tua. Tā whaitato whia tai au. Alofa. Te reo lama ona o tāna pāti le mai la whina whina. Tana i le soi o le komiti au au. Ia mai se po ia. Mai o tātou a whainga nunga o kaina. Tātou mai i le nei tai. To celebrate the life of this great man. O te taito, o la mana o whakarua tu taito, a whia ni tai au. And he'd be really upset to know that he was late to his own funeral. Ona o mafua ana sa whapuasingi. Whapuasei nā iti lana nā tupu ni tai au ia petai. I le tua pai tatou mafuta. Ia i ni tai au. Ia o le I whaia sina mori mau e wenga I le manga putana mai te mani po le sunga whapea naina nei. Te whamarua tu tatou awhia. O le whapea tānia. Lo mori mau o nā o le te mani whanei o ia e a whatasi wharangi ia. Ia. Ia no whamarea lai a whapea tānia tu whaino. Mori mau I nei tai au. Where do I start? I thought about this for the last 2 weeks and I couldn't bring myself to write anything down. And if I'm being very honest, right up until early hours this morning, I finally wrote something down. It would take all week to know about Sunny. I call him Sunny because my son is Sunny, so I try to differentiate by calling him Sunny, which is short for his name. And because he likes TV series, I thought his life would be like a TV series. Different series, different episodes, that sort of thing. He loved that sort of thing. And as I was trying to write something down, I thought this would be his CV. You know, many of us who go looking for a job, we have a CV, it's set out, our interests, our experience. So I sort of tried to format it in a way that would be easy for me to explain the man that he is. So I guess I can just start from the beginning. When I first met Sunny in 1986, he was an interesting person. We did not like each other. Yeah, he was very out there, confident. You know, some of us would say cocky, you know, he was that person. And yeah,
for those of us who know, well, we all know that he's very, very confident. Sonny was very talkative person. And he was very popular with the women, so I knew everything about my husband. He told me everything. So if there are any ex-girlfriends in here, I know about you. I know who you are. I know everything. So I'm good. Yeah. I forgot my glass in my bag. I forgot my glasses this morning. Our first date, when we first met, it's so funny. And he often tells the story. He came to pick me up on his motorbike. And he asked my mum and dad were at the front of the house. And I was so scared, and they accepted. They said, okay, yeah, son, yeah, what do you need? But I just knew my dad was not having it. So we went for a ride on the motorbike. And Ben and Sharon and their motorbike. Yeah. So our first date, we drove out to Colwyn. It's an area in West Auckland, Massey. And it was there that he said to me, our first kid, we should name our first kid Cole. Silly. But, you know, now when we think about it, oh, remember those days? Yeah, no. So there's so much to tell. I've just lost for words. But what I can tell you is that when we were finally married on the 29th of September 1991, it was a dream come true. Our families came together. And we've been together 31 years. We almost made it. He was planning our anniversary and also planning my 50th this year. I guess God's plans aren't our plans. God had very different plans for us. Our first few years of marriage, Sonny wasn't active in the Ngāwhina. He had a break from the Ngāwhina and he worked various jobs. And one of his jobs was a motorcycle courier. As you all, some of you will know, he worked for TNT. He almost killed himself many times. He worked at a toy store, which he was very proud of. He was so proud of working at a toy store. And he worked for an employment agency. Now, you know Sonny. Last night there were so many stories about him being a funny guy, mocking everyone. He worked for this agency, believe it or not, that helped people that had disabilities find employment. And these are people that had spina bifida, cerebral palsy. Yeah. You can imagine after work what he was like. It's so funny, but it's not funny. But yeah. But that's just, how he was. It didn't matter what sort of job he had, he was out there to help people, help the community. Sonny was passionate with the sports, as you heard last night. Rebels basketball, Rebels rugby. And my kids say, was Dad a good rugby player? And I said, he was the best. He really was the best rugby player. And his favourite rugby league player was Mal Meninga. As you know, he followed the Canberra Raiders, and he named my son Sonny Meninga. Yeah. So now you know. But yeah, Rebels was part of our life for a long time. We got married in 91. We didn't have any children until
Lilo came along in 1996, and then Sonny in 1997, and then Saj in 2000. He loved his children so much. They were his blessings, no matter what. And he loves his grandchildren even more. We have 4 grandchildren. Kyrie, who he calls Sonny the Third, Dejante, Etiwati, Akila, Salena, and then Penelisa, the youngest. So, when we were together, he always told me, he always warned me, sure, I'm not a normal person, okay? And, because I was young, I was 18 when I got married, by the way. Don't rush. In this day and age, it's very different, but back then, I've got to say I was a keeper, Sonny was a keeper, so we worked at it. But he always told me, I'm not like other men, I'm not a normal person, and just know that one day I will be a fifth elf. And I cried. I was like, no, that's not my dream. But I knew that one day he was going to be in the Ngaruenga, and I accepted it. And around about 1995, 1996, I think it was, he went back into the Ngaruenga, and then our first ecclesia that we looked after in Auckland was a Pālangi ecclesia. And he was very disappointed, to be honest, because he, with the Samoan speaking. But, we worked at it and we looked after the Pālangi church. We also went to Manurewa, and then Henderson, and then Kelston. From there, in about 1997, we moved to Australia, Sydney, and we stayed with his sister Seneti, and her husband, and her late husband, and their children. And we came to start a new life. That time we had a short break too, and then eventually went back to the Ngaruenga. Then we came to Melbourne in 2001, when Saj was just 1 year old, and we've been here ever since. It's a very long time. We were in the Victoria Division, as you know. And then, of course, SCVD, Sister Act Central Victoria. Sonny was very passionate for God's work and for the youth especially. He conducted revivals, misiones. When we were back in New Zealand, we had this singing group called Zion. Now, Sonny couldn't sing, but when we used to stand up the front, he used to turn off his mic and just mime the songs. Yeah, that's what he used to do, Ben, so now you know. But he was singing bass, and he'd tell me that sometimes he'd turn the mic off and just mime the song and sing along, which is quite funny. So he was, like you heard last night, a very talented man. He had such a brilliant mind. I can't explain it. For a few years, he did a radio station, if you'll remember, 97.4 FM. Yeah. And it was, he had segments there for the Okalavo. Then there was a segment that he did with Pastor Opati. But he was funny, because when he did the youth one, he used to ring up everyone and go, just ring up and do a shout out. And it could, because the radio used to go dead for a while, and that's what he'd do. He'd be ringing everyone, just ring up and do a shout out, ring up and do a shout out. And that, he was funny like that. He was a gadget man. Sonny, like you heard, he
always had computers, always had phones. He always had the latest phone, always had the latest anything. He was that guy. And he was the first one I knew that had a drone. You know, as you know, the Sistak Church in Samoa, he did that video. Yeah, he was... He had... he was also a very private person. And at home, we have like CCTV around our house. Yeah. And when it pings on our phone, he's like, you know, constantly, oh, who's that? Who's coming down the driveway? Yeah. So he just he did it because he used to catch the kids sneaking out all the time. But that's funny. He liked technology. Because he's so brilliant, he would always find ways of doing things smarter so that he wouldn't have to work so hard. Sonny had a lot of contacts. He was gifted. So many contacts. And every time I touched his phone, he'd say, "Sure, don't touch my phone. You don't understand the wealth of information on that phone." So when the girls would ring, I'd be like, "Oh, is that why you don't want me to touch your phone?" But, yeah. And today I'm wearing a few of his favourite things, you know. His crucifix that he wore out because he thought he was cool. His scarf that he didn't want to leave home without. And I have his phone in my pocket that he's always got on him. He was a networker and a people person, and he had a way with people, you all know. You heard the stories last night. He loved cars, and he would nickname everybody. He nicknamed our children. Sonny is Buddy, Lilo is Darling, and Saj Bumblebee. Yeah, he called Saj Bumblebee. And he even nicknamed his cars, like that blue car. He nicknamed it Elway after John Elway, who plays for the Denver Broncos, because that's one of his favourite NFL teams. By 2018, we became grandparents. We became grandparents, and he was so proud. And he, you know, we were always told, "Ese ale alofa, ole grandparent to the grandchild, it's something different." And then when we finally experienced it, it was amazing. And he was so, I don't know the word, but he was like so excited, like a little kid every time the grandkids were around. He's so excited. And to them, he was Big Papa. He cherished his grandkids. They brought him so much joy. And he always spoiled them in his own way. Sonny was a great dad to our kids. And I know that they're proud to be his kids. Even though they complain about their hidings, but yeah. He had a special bond with each of them. And each of them say, "No, I'm Dad's favourite. No, I'm Dad's favourite." But you know what? I was Dad's favourite. I really was. And when Sonny turned 50, that's when things changed. His health spiraled downward. He was actually in ICU with pneumonia when he turned 50, and we thought we were going to lose him then. And it was at that point that I became his full-time carer. He couldn't really go anywhere by himself. And, you know, the funny thing is, after all these years, he wouldn't even call me Cheryl around the house. He'd be like, if he wanted something, he'd be like, Kira, can I have a... That's why sometimes I come to church and I'm like, oh,
But yeah, oh man, I miss him so much. He's so funny. So he had pneumonia when he turned 50, and he was in ICU, you know, hanging on to life, and he made it. Sonny and I were together 24/7. We were always together. We talked a lot. Talked a lot about things. We even talked about, you know, funerals. He would say, if you die, sure, you know, he'd say that. I'm just like your dad, but I would say to him, no, you know, you have to move on and get married for the Ngaruenga because that's your passion. He would say that he doesn't want a white casket. Excuse me. He doesn't want a gold casket. He wanted a black casket. There are different reasons why I did the things that he wanted. The black representing our motto in the Rebels basketball, which was Rebels wear black. His blue suit. Not only is it his St. Albans suit, which is his beloved church, but it's also, you know, his favourite, New South Wales, as you know. His SCVD pingu that he never wanted to leave home without. His Kelston pingu, because he's a, you know, Kelston hard. And of course his crucifix that he has on, and last but not least, his beloved mum. There's so much I could say, but at the end of his life, he's left such a massive hole, not only in our family, but in our church. And all around the world. He's left a big hole in our lives, especially in mine and my kids. Because he takes care of everything, you know. My job was just to look after him and do his clothes. That's all he wanted. Ono whaia o la langa, koe o ka lange, au ke pole fwoi nāka. O sai, o lo sai pole kua. You know, because I'm the biggest complainer of everything. But all I had to do was look after him, take him to church, take him on time. I always make sure I get him here on time. Because I knew that made him happy. He's left a massive hole in the life of his family, his sisters, his brother Whitey, his nieces and nephews. He means a lot to so many people. However, he will not be forgotten. You will see him in our children, our grandchildren, his YouTube channel, his family. To me, he's everywhere. We will talk about him and remember him fondly and miss him every day we wake up. Last but not least, I would like to thank everybody, from the moment he passed. Everybody and anybody who's ever come to help our family. Thank you to my children who've been at my side. Thank you to my in-laws, Seneti, Tregs, Hawaii, the kids, all of you.
Thank you to my church, St. Albans, Craigie Burn, Wallet, SCVD. Thank you to Sister Worldwide. Thank you to all our friends and family, especially his loved ones. And, you know, anyone that I've missed, thank you. All I can say is thank you and God bless. You know, his purpose in life. Wow. That's his alarm. It's 12 o'clock. His, you know, number one purpose in life was God's work, bottom line. And we all know that. And the drive was his dad. His late brother, Tōwhitu, he talked a lot about him. And, you know, it was his dad that drove him to join TMI, to join the SMS, and to just fulfill the dream of doing God's work. So, you know, I know that his dad would always have been proud of him, always, including his mum. Mum was always proud of him. On that morning, on Friday around 3 a.m., it was terrible. I'll never forget it the rest of my life. I feel like he wasn't meant to leave us, it was too soon. But I know he struggled, and I feel like he heard my voice. But sadly, in our bedroom at around 3 a.m. in the morning, Pastor Sonny, he died in my arms. And it's very, very sad. And although they revived him and took him to hospital, I knew that it was just no way he was going to come out of it a normal person. And the doctors told me that I wish I had good news for you, Shaw, but I don't. His body started to shut down, and then slowly his heart would shut down. I have accepted that as it was God's will, but his memory and everything that he stands for will live on. To my beloved husband, thank you for everything. Thank you for loving me and my children. Thank you for loving our family. Thank you for loving the church. Thank you for loving God and his work. Moi file mo. Moi. Male mauti noa. E te ala I fo I ao Yesu. I le langi, ma le ole whaavau saunia le tua o tātou. I'll see you there, babe. Let's walk for Yesu. Le tola me sa mene viele tua. Le mon mautaua tua. E por masio foi sa. Avea mai se ta falega. I le ngā o tua. Mo falitua o mara whenga ruenga tāua I le mon mau mo tō. Whātanga Shelley pasta amatani. Toi whaitisi o na aingo o ngā e tua. Te roko la o lewa na extend pai ala whenga ruenga. Ia le tua, le langi maraora whakao, o mo ni sawi e mo I tātou. Eire uku whapea, ele me whai e ngā unga o la pesi.
ai mawhai e le pese o le lau. Walau lea tu lea me le awa ma whanau lava le a whai pese lo te lwau a le utanga wenga tai ina le sua e a pasta matanga te au. O lo tua manoa wha aro le nei wha mamore. Su mai long taro mai mo tatu teini. Le awa ma whanau.
lala tula loia le tātou tala wau. E pālanga mas tātou amene. Mōni whamauni upo nevi inga. Ua mali ni utoa ua mau penga tau. Haftel ni ava noa o maua. Manato le amno nei e maua sunga ya pasta maiava. Le sa parwhengai mal sunga ya umutangi nai tuol tātou umutanga luenga. Pei taiwa au mai e te au le ava noa. I a ono le maso tanga wha teitai umutanga luenga masunga pasta umutangi. Ai le whaiese mo le mau mo pasta umutangi. Tuwala mai a le umutanga luenga a Utah. Le sunga ya pasta le ilua tisi ngā fua toa. E mole mai o lanto lo whaanga. Ia te au whaitua shere ma le no whaalo. Nā tō lo whaafonga mai lanto i lunga o penga te whailangi. Alo whaanga whamaisenga mai mutanga luenga i Utah, i Amerika. Sunga teitei mutanga luenga i a pasta le ilua sisi ngā fua toa. Ma mamalu o mutanga luenga i Utah. Mai se atu le nganga o le tua soifua i ante i whaitua Shirley. Ma le no whaalo no le wala upa ia le tua i lana uaune a pasta o mantangi whiao. Sanga wha mawhan whanatu le nganga o le tua i lo o tau ainga. La Yesu, muia e whano noa a wai wha mawhan whanaina i lantou. Lo ien lato valvale lofa o lotu ina mai. E iele po kalama le utala vau a Utah e taua o le Car Club 11th hour. Sa masani o na tio ina te eile sunga ile. Fa whengainga iau matangi ma fa soa tua i lunga o po kalama le a Utah. O lato fo ina mwhai meano fa mai e te o whalitua Shirley. Ili sifuru afe tā la. O le mea lofa anu tanga luenga i Utah, mo e whalitua Shirley ma le nofo anu, e luas furu afe tā la. Alo whaanga ma whamaisenga, mai tanga luenga a Utah i Amerika, le sunga ia pasta le ilua, tisi ngā fuatoa, ma manu le kālesia. Ia ma le request, e fia mailau account number e deposit mai ai. Ale ai, o le ave e ila o account. Mna tolo whaafonga marisunga ea pasta le ilua ilunga o penga te whailangi. Nā tue vene e vunoa e mone tole ngang whaftai tere lau sunga te taim tanga ruenga. E oina, ma mau i vasa le mea ono lala mau mawai. O lo su e lava le whaamula mama. Tilo mai nei tafo le lau langi. O lo iei a inga i lale nganga. Mai se lau whaingaru ngā pele le atua. Sa tātou nuti mea whatasi ngā ruenga mutai. Tau lawa ni e whamanuia le atua lau sunga le whawhengainga te taim tanga ruenga. Marpa ia nai tu o tātou ngā ruenga. Whamanuia le atua. O le moni mau i le soifuanga ma le mawhitanga fwoi masunga a pasta o mutangi. A tonu wa umon whaila umon mau le family service. Sa umon mau ai nisi o vaenga o le so tanga foi man mawhitanga ma le nei au auna. O pasta o matangi e ma te masina whatasi, ma te aswhanau whatasi. I le aso whao o kuso. Ia ese matau sanga. Teimi uma e ato ai le aswhare o kuso e po le lima le maweao e te tangi eila u telefoni. I au tango atu le text mai a pasta u mutangi e whamanuia mai lo as whanau. I e whapena foi au i a te ia. I le masina le o kuso la tu mai luma la umoni mau masina le te atu nei. Na malanga mai ai le te o loa ngā ruenga wao switu sa motu tō tasi. Sunga ia pasta i tualangi sa mawhiloa i whaipoiponga nisi foi o whanau i Queenselani.
e no ta sanga le su mai e na mafuai ona ono valaule ya o matangi i le solulu pasa te manawe praso fina ngalo o le sauta tu te oloa ai su mai ta kampai o le matango fia fo ina su mai te oloa ia su mai o lo ma popo per ta tu ngalo ngai tono Victoria ia ona famile o matangi o le lei no fatu le ia vai su mai lo sunga tele sona ia e la unga o matangi ia o tapuai famile te lo te vili atu tai au no te mai ai o le tai o le stofi ai vala mai te lo o te ala mal tai au papala lo fai va tu lo la o fatu ka va fai ring papala lo fai va dia le saka kala ngoanga mai le ai va mo ia mo falongo tu ilo na leo e lo tu san manos va tu le vai pasta o matangi o te wha mua o e tanga luenga i lalo nei. E ui lava o te tai mi tanga luenga wa mai e te o te wha mua o e langa o o leva nei e ngā luenga. Ma o te wha mua o e tanga luenga. Se vanga nau e whai mai e le ai. I anu ulona lua lea. Au te wha mua o e tanga luenga i lalo nei Victoria. O ame tupu o te wala au atu lava. Ia ono ule so naila ia le sapati ina o sau pasta o matangi sapati o inana te lona e lala mai tatou matanga luenga e lua o inana tatou loa ai le te le o suinga o iei whaiwhia e le ngata lona ngase lona sela ma o matua vai ai o na fōringa le mai ona matou ola ia lea i le aso sa fai matou faafe i le faleaiga ma suga i le taitai a le teu oloa aua faalogo atu lesi taimi le valaau pastau matagi ia seli first time taimi muamua hani ia u ata loa ai tonu ai se mea na manao e feafeau i faletua mai hani te alatu ai mai se ta pesa skolini e o ataro faturo ya mutangi il mato maftanga se taimi mo le o fa longo ai o ta o tanga tane sheli hani anale maia o tele fa longo ile le ma o se le o matango fietele ina wo maliuia ia tomaya ui nei tuor nga luenga Moro to si le fia e tasi le masina ai tolu maliu. Tono tanga luenga nei. Na o maliu le tama matua ia ui. Ona matala noa lea o fatuai. So mai e te la unga i le maliu ui. Mai wale lei. Ma le lilo i o manatu nei plene umai fai. O lana lasi vai aso lea i lungor fungai lele nei. O le launga foi lena launga i pasta o matangi nei maliu ui. O lana toe launga lea. Lena launga i. Mana o matangi e toe foi mai lava le malu nei. E wha unga i lena launga o soi fua maona. O meta ua no maua me le launga au matangi lena launga le maliu ui. Fa mai ana upu. O le teimile nei. Au ane i toe ita lesi tangata i lesi tangata. Ia tātou maua le nofo whērwhan. Lona lua, o le launga au matangi, ua au sa uni o te oti. Launga le au matangi, te rona e to sifia. Ua au sa uni o te oti. O te le fefe o te oti. Leanga o au o te lola, o te iloa fo i oti. Ona upu ia le na la ungai i le maliu o le tamai au. Ona matu ole a lango mau tamai au. I matu ole o i le mele fai whaafele ainga. Mate atu ma au matangi wa mate soa. O taatia mai a trei o umale na tā pena.
Tatala atu le mātrei mea aia. E mua taun mawa ai whaspoi masi. Whamali tala au matangi. Mā mai o whaspovi. Tau si fioto. Ai tau sami ar whai whiau whaspovi lea umare lei. To e tanga o tu whaspovi lei lungo le. To e whakto e a. To e tau sami. Whamai telo. Nā ave mei e le whale. Whave vela nānei. Mai lore yo whalolonga le ainga. Ia ua misi e si tātou tanga rue. O whaitu lore manto lau sui te toina. Sau e ave mei o ia pasta o matangi. Ki le mana o tau te ai ale sai i tai tanga rue. Le tuunga le matu e kale si o tātou leu tātou vai mei. Ia lolau sui te toina mori il maoto sunga e whawhengai ngai a Ioana. Whaitu whai a pasta mai awa o le tuunga o lantou nā mai le mariu. Ai ole tai ole solulu wala atu ia au mutangi ai wana silafia. O whaitu ia pasta au mutangi. O te mana e tau atu i lau sunga ele, te o naitu. E lem whaiono ai le seme watu a maoi. O malia lo le ai, o malia le ai o lau e kalesia, ai e tau san. Se e whamanuia mai ai lau e kalesia i teles. Le ena mafuaia, whaftai mai lama le whiwhiau. E whaila lau tala no whaspovi le tutoi, il tai au leo le solulu. Whamaila le tala i tau, te silfio, e whatua. Nona uma o ngā mea societe, o sau te whawe vela whaspovi, toi airo. Aso lulu le mātal noanga mulmuli mpasta umtai. O whaitu rola i ele iei, sauni mai toi launga lisi a oti le la toi tanu fu, lisi a solua so ai. O mai wale lei, tau te wheloa i eina. Pauna ar teimina mā, tala noa mulmuli ai marisunga ia, male uso. Se sa pele le anganga o nor ngā ruenga. Mai o te loa o lau whaia ea leana ave nei uso au au na. No ulono mawailo na loto mate ngā rue whaatasi ai tono ngā ruenga. Mai o te whaftai le tua i le awa noa ma le taimi na o maua ma le nei au au na. No wai ai o na winga tau safia, o na winga tamali, o na winga fia. O mea nao na teu pea i lo loto. E tai e nei mtanga ruenga. Ma ia mau ai le no wharwhani. Ma le no whatu mau tono mtanga ruenga nei e lua. E leo te rangona e pasau mutangi se leo stas. Se li mal whanau, e le tu la foi no to e le tu. Whamari tala lilo ana po, ina ua maliusi on tama. Whamaila na sili, wa kena i tu. Arau sili, ia te o tau whanau, mai se whalitua. What can you see last night and this morning? O mai o ainga mai tawha i fia o le larolang. O ainga i lale ngang. O mai e tutui o au tawha. Tali atu. Ma tātou amo whātasi. O whānono anga. Au ane ngalo i ati o tau. Seri mar whānau. O lo iei o tau ainga. E le ngata le laitu o le ngāruenga. O lo iei fo i lo ainga i nei Victoria nei tu o le ngāruenga. Tātou te tu whātasi manangolango whātasi. Lea se meo iei le manao mia. Longo mai, tātou te ngārue whātasi. Pau ale nganga le nei ngaso. Ia whamanu ia le tua ia te utau whāna. Walu lo tau tamane sa whaima pou tū tono le ainga. O tu ua nā o tau.
Aone ngalo ia te utou. O lo iei le poutu sili o Iesu Kiriso. O ia le li o le ola. Na te ia lo ainga, te ia o tatu ainga. Anga ia tu le langi ma le ola e whaava. Alo whamai le tua le tatu mafutanga. Wa ia tu mau ia te ia o lona lava viinga. Nei se iau il whaava ue whaava lava. Amen. Faitauina o le fionga pa ia le tua, la u fai el titano. Anganga pa ia e o le fai a o masili, o le manino o mamana malamai le pa ia o ua fionga. Mātou titalo, whātasi mai, māfuta mai, sōsoni mai, faitauina o la ua fionga pa ia. Whamanuia le latou whaafufonga. Whamanuia la ua auna e foloflaina la ua fionga pa ia vi ia o Iesu whaafutai. Amen. Lua tusi o le awhaitawina, mua mare whenga inga tuai, tusi o iopu e lua sifuru mare walu, whai upu e sifuru mare lua, se iolu whai upu e lua sifuru mare lua. Mare whenga inga fōu, tusi o whaaringa e sifuru mare whaa, whai upu e ono, ngata mairi whai upu e sifuru mare tolu. A o le poto e maua lea I whea. Po I whea fo I le mea o iai le mawhauwhau. E le iloa sona tau e le tangata. E le maua fo I le nuku o tangata ola. Ua whai mai le moana e le o iai lea I a tea. Ua whai mai fo I le sami e le o ia tea, e le taulia I auro le lei, e le fuatia atu fo I a rio e whaatawai. E le whaatatawina I auro mai o feira, po le soama tā ua, po le sa whaira. E le whaatusa tusa I ai auro mamaa tioata. E le fesuia I ina foi I teunga auro le lei. E le tā ua le ramuta ma le kāpesa. Aua e maua le poto e siri lea I penina. E le whatusa I ai le tōpasi makusa. E le whaatatauina I auro le lei. O le nei, pe sau mai whea le poto, po I whea fo I le mea o I ai le mawhauwhau. A wana tia I mata o e ola umanawa. Ua lilo fo I manu whelelei. Ua whai mai le malaia maleoti, ua langona e o mataringa lona longo. Wharinga e sifuru mare wha, a lona whai upu e sifuru whai upu e ono, e whaangata mai whai upu e sifuru mare tolu. Nā uiloa fo I le tasi a ngelu ua lele I le taulotoa inga o le langi, ua ia te ia le tala li lei e whaavavau e fola atu, I eno nofo I le lalulangi, I atu nu uma, mai tu ainga, mangangana ese, manu, ua whape atu mare leo tele, I o utou mā te tau I le atua, ma avatu I a te ia le viinga, a wā ua o mai le itu aso, o lana wha masinonga, ma I o utou wifo I le na whaia le langi, ma le whanua, ma le sami, a toa mapuna o vai.
O na muri atu ai lea o le tasi angelu ua whape atu. Ua pa u paperonia o le aitele. A wawa ia whainu inu uma i le waina o le toa sā i lana whaitaanga. O na muri atu ai lea ia te i la ua o lona to tolu o angelu. Ua whape atu ma le leo tele. Ai se tase ifo le manufe ai ma lona whatangata. Matalia le whailonga i lona mua ulu po lona lima. E inu lava ia i le waina o le toa sā o le atua. Walilingi na atu e le suia i le ipu o lona toa sā. E pua ngā tia fo i a te i le afi ma le teio i luma o le au angeru pa ia ma luma o le tamai ma moe. O le asu fo i o lo la tau pua ngā e arua e whaavavau lava. La tau te le maua fo i se file mu i le ao ma le pō. O e na ifo i le manu feai ma lona whatangata. Ma se na te talia le whailonga i lona ingoa. O le mea le nei wai ai le ono sai o le aupa ia. O le mea le nei wai ai le tausi polo inga le atua. Ma le whaatua i a Yesu. Na o whaalongo foi i le leo mai le langi ua whape atu. Ia e tausi amu ia e ua oti. Ia e tusi amu ia e ua oti. O e ua oti o i le ali. E a mata i nei o na pō. O lea lava ua feta lai mai ai le anganga. Ina ua la tau marolo i a la tau ngā luenga tinga. O a la tau ngā luenga foi. E muri atu. I a te i la tau. Whamani e tele le tua. I la na fionga whaafikai. Manatu o le toe sa finga muli le ainga e ala le biinga o te wala au whaapitoa tuai le tātou ainga o lo tō awanoa le nei mo le pese whaapitoa ia o tā pena maina na ukauna e ala i le whiau whiriwhilia o le nei tai au whamani e tele le tua i lau whaafo whaafita.
Mo le nganga le tātou ainga mo le pese mātangu fia mas tātou amen. Aftai lava mo le pese mātangu fia vi ele atou te iloa te le niso tātou o fia mo le mau e peitai no le tātou teimi sa sauno mai le tātou pokalame o le tūnai tasi taun tātou wai. A le lau te vai atu pe to e 15 minute le tasi. Soro no winga la e pupu asa utala e fai atu. Ia e peitai o le fatulu nei o le tātou pokalame. O le launga tāua mo le soifuanga. Tosi fiauto. O le sunga ya sani o le teitei mta ngaluenga e tāua te le ngaluenga wao. A wai luas fultasi teitai o ngaluenga mta ngaluenga e over le salau mo tupu tai talate salau li masfula ulotu. E le tele ni teitai o tātou ngaluenga mes tātou amen. So le tāua na o le sunga ya pasa mutangi e pisil tātou teitai o lo momoli mailo na alfaanga ya seli man whanau. A wise mwhai e ia o na maule maalosi e malanga mai ai mutua ruatu e whātaunu on tuti Amerika. Ia pātua lo moli mai alo whaanga, ngā tu whailona na o whailau tusi. O le anganga atoe fia uai. Ia peitai o le mwhai o na maua le awanoa mwhai o na whātasi mai ai. Ia uturi mai au te laititi. I le mwhai o na usau e tau atu ia te oeseli le tāua o le sunga ia pasani tātou ngā ruenga. No fole ole atu meilan whaamianga, whaamawhananga le yasu. Lo mātou tamare langi, aftai lewa noa e mai a te mātou te o mai e le yasu. Mātou te mori mawena to e sauninga o le lana o auna, mātou ole le mana o le angangpa ia, ni whaatasi mai o mātou whalongo i lau fionga e whaamarasi ai mātou arvi inga e fo ia te oe ona oe sulo mātou li. Ameni. After lau whainga luenga e mese lava i le sunga ia pasura e po i o le supervisor tātou Australia. O te loa ua whaamawhanwhanaina le ainga wae, to te whaafonga uma i saunoanga a whaife au e o e la tu talo. E mai ai se te mi uma e saunoa ai, wa o la tō te itai o mtanga luenga. La tō ua o ina o la tō whingalo ina i mwhai o na whaamawhanawhana. O na o te tonu lawa o tele upi manu i le asol nei. Patole o tatou whea te mana oe, tele maasani e lawa i ni meo me whapea. A wale leile wa ai leo whaongai. O le whea au le nei te mana e whautu o le o soifuanga au ono le sunga i a pasa sani. E mela sa to amen. O le sunga ia pasa sani, o le tausanga e iwa a waruwha, na mato mai il tia mai, e toa tele mato. Ia, o le mea la, e toi toa 5 mato i e toi. Toi o au, o le sunga ia pasa ila epa, o le sunga ia pasa mau, o le sunga ia John, ia, ma le sunga ia a langolango. So e to lima leo mātou le waru wha. O whautua tale a pastula epa, pasa, o olo mālosi. O ele supervisor wha mua mua vanga leo, tonga mau ma langolango. So atu ele malta mo ta vita ma, ka muli muli ar ka ko solo le. E na winga leo lau tala ile. O le maula lau te mana o e amatai, o le maule whai mai o lofa pēr, o fitalai mai o Iova. I au tau tutu, ma wawai alo le wawau. Ma au tau po le whea le ane lei tau te savali ai. So, e tele tangata na whanau New Zealand. E ai no whorisunga ia whawai, toni no vai ana po, o le sunga ia king. Na o luatu i le lotu i la yaso ia. O iei umar vaenga lea. Ai vai nei le tele o talavousa ia.
Pe o tala vau leo sani leo wa ia filifili. Lea wala lea. To be a minister. Te me start to ameni. So the turning through life, o lea wala, o le malanga, ma le lumanai, ma lo destination. It's all depend. Ina filifilinga po fea le a wala I te ui ai. Ina o whanonga na po le whanau si whaiwhi au. To si whia le te leo teimi wa alu, uma le teimi la whai ngā ruenga. Whaiwhi au, whai o lea mea, ma lea mea, whautua atu I lea. Whamalosi le kalesia. But deep down inside their heart, they love their children. E mana o e muli mai lato whanau. E ofo ia kia uia mrau whangau, kero kemi ki ofo mo whaiaku. Kau ke sila fia mega ko mai New Zealand, ngā ruenga le tua. Whamua malea. Awange kua le loku e ma. But e kele me kai me ngalo ai. Ai to si fia ko whanau sani. Sad masani. Ia male tamaitai lea ta tulai anpo. O loto ta mana ia filfilia le route. And the end, the destination that he decided when he was young, 19 or 20 years old. Si o le luma nai o le tangata. O le luma nai o le filfilinga e whai. Whai maina le whianga le atua I au tautu. Ma vava ai, o le ala te savali ai. You know, on a pole. Sau o le solo. Because le o le amatanga o se mea e tāua. A o le whai unga o se mea e tāua. Sau o le solo e alofa I asani. You know why? Because o le awala na ia filfilia. So, te marana e whātau ina le mele. O le susunga le ia asani. Te loa, awane e wheitai au tau New Zealand. Tangata maiti whanau New Zealand. Te le tau maiti. O si tau maiti ua na ola ifo I le lotu. O I whea, mao I whea. Au le sunga ia asani, he decided o lona wala e au nei le atua. E me stato amen. O tau le tau le lei. Wai ui a tau tau signona. Leo pa Paulo. Ma o ta ofi le upo le whātua o le nei o te wina mo au le pale. So te mawha whaursunga ia sani whaonga I ele mau lea. O na o le taua sa ia ta wina. E ta ua o le taua le lei. O te loa na ma o le sunga ia sani e close te lela o ma maftanga pero mātou ia ma sunga ia Tony. Na mātou tia mai whātas. Na mātou oi Wellingtone. Au la titia kai me mo sau I tangata le o sani le au. Se ka kere fia ia ngā mio mo ka fiki malo vale. Yo. Faile mako whakasinga I Wellingkongi. O au o Johnny mako uma ko valu mako o. Sapa ki mua tomu yo sosiasi e ko fia. O kenge uma sosiasi. Ai pe koru kenge ala ko mo sani le yo ngau Yo. Fia kamo ko balo. Ele wenga la utala. Mai le olanga ngalue. O le tangata na ia filifilia le turning le awala. To si fia o lo manai e fuafua I le mea te filifili ai. Tato uma lava, if you want to be bad, you can be bad. If you want to be good, you can be good. But it's all dependent on destination. And in the end time, malakai mea ke maliu ai, e lo ai, o le ala wana ngai filifilia, o le alo iunga, o le alo wha moe. Ia mai lau kou, fini loa sani. Kau o le lei, kau o le whātua, ma ko ngā lue Wellingkongi, kala iskeke. A le skaimi silinga ma kau kia ngā ngā lue ai, o Amerika. Ma ngā lue Amerika. Moe whākas, kala ngoa, ala ifo nguku lesi lesi. Ameni. Ioi. Ke lesi pōnga o maila inga fasi maua. Ioi, whakulani mo gupu. Mai kau pio lau kama. Mai lole ainga fasi au, ai va lau kama. Au ia mafu ai. Na unga ruenga ma mafa malitina o Paulo lea, si fia.
vai le ngalwenga Paulo sa fai to te fia ngalwenga Paulo ta o Paulo la apostolo nu esi langa tolu ana malanga ka amino mua le atu Kalatia lua le atu Makedonia tolu le atu foi le Asia fa malanga iloma mai la apostolo Paulo no wa fatia no utinga o sunga ya sani malolanga sa yai to te fia to fa na o tangata ta lai tangata ngalue 1984 he joined the GMI. Na saule lang va veau. Na umana va fa va lima va wono mangalo America va fitu. Repeat the GMI. Na uloa mata lai va tas tinga. Fa ingata le sia sono mau ai. No ngalo nga mafa mal tinga. Molea. Fa maya. Mamafa mal tinga. O le mata so, o le fia ai, ma le fia ilu, ma le ana pongi so, ma le a, ma le malili, le la brava. E iei ti ngā wenga, e i tanga te fia o ngā wenga whawai whiau, a tau te whiau tau, a fia au ngā le ngā wenga whawai whiau, vai se lotu e le kinga hinga, vai se loku e ke moe ai, a ngā wenga le la sa motu tō tasi, e specialized tangata, kongi yakul milionga sau, kongi yakul bapkisonga sau, kongi yakul launga lele mai. Nanga ngaluenga le tau. You know, kokama, you should be proud of your dad. Sonny said, oi lava fa now. Because he was a man, e au no ile tua. Ele fefe, koksi fia ko kele ka fia fa ngaluenga la ngaluenga ngai. Ai langa yaki nga. Ma o le so mala ka makala i Amerika. O aku koi aku. Sa fai ma o ko ngor fale. La Amerika ka la por finge. E va pe ngai ya malima. La me o fa ko no me ko ngor fale. Ana ngofu mer ko inga fa to ina len fai mai. Mai fafo. Yo le ma ke ngofu. Nga o sani. Ya ola kiki san le pai per que minele fai poi po mer kamalo koso mer fai ko yo lele mai faf o ve ko kafi que fiki ko la ka mai e ko sa ulu ko le fa finge ko u mai ko kos lele mai faf o mau fam ka pungi mer fai ko ma muro lima nisi mer fai ko o mea ma ha ko i fafo ko sa ko fai ko faf kai ya o ki nga mo le ko nga me ma o faf que lola la como sani bo por ka se foi angami vai a kufa mai ku spa ia ku vai lá vai ku va pengai vai como no mo fan tá sale ani a pengai o me fai mai ku si lo ku le ma ono e lua vai as fa ele fai ka con ngami e lua va so mamai o lo ma le lo ma ku fa ma que mai tomu ka vale ma le lo ma ku fa ma ia silo makua fa mai ar pau vai ro kam o ve pasas a fa sani ele o nga mali o ele lo makua e mai silo makua vai de kingo lo makua para nga wen kinga a ma o ya so ya ma ke nga lue i si ainga nga ke ka ko la ainga ke o fa pera ainga wala unga le 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 makua le meia e ma ke o mai nga melengi ala ko o pusaisa o ma o ele ai melengi ma kilo le melengi fa le se coupe yo e kilo le melengi fa pe sorry fa ferma ficar le melengi ma mai no le sias o le melengi o ko me le sole melengi ma ai lo melengi pa uma ma ke mai le sias o su ya con melengi o le rock melon fia ai nga so amu yo ko mo ka ko ngaruenga sa o va ko ke kusi ai ko si fio ko ma ko ngalu wen ko le si fia paso John e fa su ka le vai le si ki yo se me fa ki e ke la solo e kala kano fai ya san ke ro ka wa ko kala uma liusan was cry ke ilo fa me lo wa finge ka wa kan ma liu la wo e
Ia kangi ane ka kai ama kangi ro afinge kangi ro ko lua. Ka whapea. Kene kangi ngā woki ki ngā ro ko lua le wau kangi. Whapea ngā ola mai wau whai ai. Kia usa sanga nguku rou. Like, you know, my best friend. You know, I'm my best friend, Tony. You know, my best friend, I Tony wala ngā ola me laiki. But I know the ministry. It's a different feeling. You have a different attitude, personality, the way you do things, the way you talk, different. Wai loa, walango ile tu. Now ngā wenga ti ngā. You know, I'm warning you. A fake if you're Saudi ministry nel sistek, ali ye, ele fengo fie. Ki ngā ai o papakua. A oi. Wai loa le lei lau mataupu. Ole amio, ole loto. You know? E kuse uso. Pasa sani. Ole loko e whai ele meari. E me sato amin. Ole ngā ruenga ne, kene mwhenga kai kem ka ngā ruenga pe leiso loko. Ioi. Aisia, ole loko. Mai ka lea tua ya ka vika. Whiwhiria oe whai ma kupulang ole loko. Sili ya sau ya Samuelu wangi fa ua ses lango ka vika ole loko ai fa meltus pa ole loko mau eu sou ya fa vai ono wika ya ka le ya so ya angale sau le ministry ke le lo foi ela vo ko ya lo fa lo fa poi po mal par mio sa mo spiritually. Yeah. But I like this marriage. But before son, ole loko. Arga ka le son, e loko mau. E loko mau. Ke lo vai la inga fai maor ko fengisi. I'm sorry to say this. Pero ka le mai al varufa e o mai le so. Ai. Ke fiu lo le ka malo ele ai. Pengon ni ko malo. Vai eu pô, é para ver meu quero se me. Ole loko mau, porque lo é mau que ngak. Ale melo le loko mau. Fa maung. Ole fa pale, ole a lofa male o sai. Ole fe character ko malo sole. Le ki o vala awele tu, ole ki o kele ka ko me alofa. Wa mai e fa pea. Ka alo sia kai mur ve vela ne li ngar kelo ngo yaf. Sau ke fungala au oka. Hira lo fo ngaka ngaka. Ononga lua. Mo le turning or the destination o sani. Na tipeni langa filinga when he was young. You can be bad if you choose to be bad. Fa ka ku sila Timoteo ka pe ko. Fa pa sumar ko. Fai meu la ko fili le ami okua e mfainga ami okua au la to fili le ami leanga e ke ami leanga e o fa va tato uma le fa ngau e tipeni lo filinga ko kama nga yeso vai le tua now you said see the end result al me sirin ka wol fa mo ya yesu olonga lua o le fe au nga ya venga. Sei fai ka warka ko maunga fa mon le wol screen fai ka. Oh. Okay. Sorry, ngai se mau. Aru la ta fai tau. Sorry. Okay. O le wheau ngā ave se whai wheau, ka lo whai. Le o maliu whai wheau, le whanga ue. E ei se lui e se oko. O le maulea paua kaka e whakau e, kaka e veri wheau angir kokonu. I ngā ua nā kou mano loi ngā ruenga ki ngā.
O le ana ngaluenga nga fai alo le fai. Man kua mer kus pa ia connect together mau. Mai fai u poe ngo o sfuru kolu. Fai mai wai Lord fe au angir ko kolu o lele ka lo ko inga. O le fe au o le sapaki o le atua. Ia ifo i le ka puai i le kua fofoa. Fofoa ia so hongo ai. Ai mano lo le so fiku. Mai lo le tua kausia. Ma le fe au o le famasingonga. Famasingoinga o e kula fongo o le tua. Me sta to amen. A wise mau le fanga. Ke lo na unga ku mo kakauma, ke la unga mo le lui mo le fanga, mo le ainga. Amen. Pe ye se fainga keringa le fe au. Nga ave ko kama. Le fe au o le sapaki o le tua. Le fai longa iova. Wa mai ko kama ku kama unga ya langa inga. Nga ya ve vesi ai. Nga ya pisi ai. Ia kausanga. Kolus fula fast for male baru kausanga. Me lo que ma foi nga o mali kalu ngo filfili alu tia mai. Nga ia ver fe angel ko ko. O fe au pa u pa pelongia le kale se ke sia no me fa pau. Le skini si masi o le ista o le so sa. Wa lau mai ko nga pisi ai le fe au. Nga ia langa inga o langa fe au le nga o langa moli mau. Le mangu fe ai ma no fa kangaka. Ma langa fa longa o le so sa le ko fa pau. Fe au ka maloa. Fe au le atua. Fe au angele kokolo. Ar vai nga no luar fe au nga nga inga. Ela nga wa fa mai ya. E murga sui. Waita foila. Feitau. Okay. Fa mai o e wa. Au si polo inga. Sira fia. O le sira vai ngalonga lua au ave ka malo le mali. Fa me wei ka tala ko fingi. Wa lo ke kaum le kaum me ko ka malo kau. Kau. Ko ke no lo sa mo le kau. Le aver fe wa ngel ko kau. O ia ka fe fa finga ia. Amene. Ame wei ka o e ko koe, o ka mano le mali ngeo ka ngaka ko koe. O ka ngaka ko koe ka kau, aisa. Me fai po spulu wa wai aku le vai. E ta rako ia ka fea e finge. Fa manga para pala, wa follow se si vaenga, a ke mau le fai po spulu fiku. Wa ka fea mongi arvo finge. Amene. A oe wa ko koe, o e kau. Kau de kingo kau de nganga la unga fe au ave fe muli pe fe lasi vai fe lasi kalinga ma nguku pe ale kau kala me ngau papa la la fe au amen kai so leo fa lo ngona mun mau wa fiul fe au eu so fe au leo fe au eu fa lo ngona po fe au Amene. Iro e fuli sikoa. Ai e loa, o le loksa mua, e kau. Amene. Ai fia ka fao, vai siro ki lo kuai. Ai lo kusa mo lo kau. Ave fe wangi ko ko, fe au sa pa. Pa u pa pelongia, le kale se kersiango. La so sao, la so fa pau pau. Wa fa fa ko le mang fe ai mo le pule. La o mai ai me fa pau pau. Ma le fe au ka fer finge e ka wai le kale sia le tua. Fa mai a. Wa ika yel tarako. Leo ku ifo per pala ke lo au wa fo po fa. Ka nga ka le o sani. O wa fo mo fa. Ka lo fa. Ma fo fo pe. O ka ka le anga. O wi ka yai. Le la afo pa ke malo lo le kau. Wa le fai longa mo ngai ngofo ai le lo mai longa usure ka fai lang farsai worin kongi o fai ai pasta sani o sa ngefa au mai sa lima sa la wa fe so ngira farsa ana la wa no mo ya fa fer farsa le mele mai wole lai fe le lima sa la wa fe angai ao le kue moanga sa nguanga vai fea e mania na o kolo me skofi
Ma foi fa mo kolo mai. Ai mo mo le kolo mai ai wole kalia. Fa pe ai ula ngali ma se la wafi. Ai ke o kolo aku me ana mo. E fa le mai fa fia. I was so sad. Singalu wan. Olevi wan. Oliva wan. Lo paki wan ukalo fai. Alu ku manga luenga. So le o ki momoe. Wo umar kai. E ma fa kulepa. O sai me ka wa fa momola uri. O ele supervisor o ule ke kupe a mo fa la kusi. It's all right. Sorry, Pastor. Vai ngamuli. Fai ngata lo fa mo me mo. Se oia o le vale. La ni manga ia ki fer wer ka vale feles. O ki ke mula fi. Ai fer wai le ngai ko ke lor kala fo le apela. Me ole seri fai mai wala ku ngofo fa ka apela mo ka makiva. Ai saul mo mai singa me la mu. Se me sta to amene. E foi ka ka mai inga ai maingu. Ai maingu. Me o mau mai lo le tua amia ka lo nganga. O en fa ngau. Ka fefe ka iala. Nga sete lo ko ka ma. Se me sta to amene. Ngai mo mau po ka we ka. O le mo mau le a fale. Ta ka te fu le po lo so af matai fale. Wa failanga fulang fa manga kongole le ma fa phone ngi ka ai lo fa mai seri a ngi kalia le ri le ele ko lo ku ya ka ko nga ka le amen ia nga se kala mali ai a fai nga te lo langi nei lo fa moe o ya o le vale sole e me sa to amen ka ko mala ko le foi ku mau se fai ka mau le tá feito vatas feitau amen e fe sole le ki o tu se ka malo le routes le o le ministry awa me o mai mo e ngata palpala e me sta to amen le mamal le pe le lo la fa sa mo ai le mo lo le fa vau the waste of time amen le foi por la lava ko finga ki ai a misi ma le o fa vau ka no fa ya san wo ma liu mo ma lo o le o ta u le e ke moe filemu o le ma liu o le moe wa mai e fa ma lo me nga fa ko am complain lo ka ma le wo moe because ole wa afulonga ya a ole nga lulu ma ko ngenga ma ko me fa kasiltia mai mena le fa pe a mele ka we kia ole fa moe wo moe ai inga wo moe la salo la ku yesu ve mai o la wo moe la salo si leo yang sutas o ke alu e fa fangu ya teia le ka au fa aulo e a fio mai ai yesu ma ku so filimu ga ko o ke fa ia fouking oma ya vai lá o kingo sali le mo mo yo o kala po ko e ku mai na ka ma no kingo lo na ko ga ka fie ne na po ko so la po mai ya ka ni le ti ko ra ke foi na ko e ho lo le fa kingo fo amen ya kingo i ka ki ka e au vali o longu kinga ga lo ku ala ka vali o longu e me se vali fale mo kwa vali e yo ma ya fa fonga ko orga ka leo san le nga fa me ngel mon mo fiau e poco yola poco fo yo e fa fonga me mo mulia ko ke si la fia or ku si leo yo ki ma la ko ke do fai we fa monta to fai tau le fai tau
Whaitau? Whaitau? Whai mai o mea no le poko. Ina o le kau kala i le mene o le ka mai le a onga le leila o ngangu i oi. Pio ngisi whanga mo i Samoa o sau ngei. Wa ai o ngangu. E le lo ngangu le lo wai wha Samoa. Anai ngangu wa. Amene. Whai mai le o kala kuspa ia. O le poko ele o le mea ngā. Ai whai mai o whea o iei poko. O whea o iei le mawhauwha. Whai mea ngā sue lea. Ua sue le samilo loko, pē nginga o le samilo loko. Ua waai lalo le moanga sau sau. Whea o iei le poko. Whea o wafi iei le mene o le poko. Ua sue le ngā le wangmangimo. Ua sue maka ua. Whai mea ua fiu e sue. Ele maua. Ai whai kau akirea iai le mauanga. Whai mai o le onga sue le oki. Ho ar kunga mau. Mo sue e kunga mau. E iai e alisi si e poko i kunga mau. Ai whai meka na kunga mau. Se nganga mako wa ai e kua e moangi. E lei lope e poko pe valea. Awa e kere ngaka a oki. Ai le sauia. E moangi. Ai valea. Aga ka poko e sauia, e moi foi, e poko. Whai mai lo lea mane kuspaia. O ngā sue lea e mau aku, o le wa matau i lea tua. O na whai mai e lea o ia i tangata, tātou. A whai mantatu whai tau watu sile whai tā. Si, o lo destination i liu entai, e a manakai na makanga. Whea le rau te ke anua. You wanna be good? Whai mai iau kova ai po whea le ala. Sani. Skuru iwa o kausanga hiti sare e sauti e mai. Ngā mawhau whakasi, ngā mawai whakasi e mai, ma o whakasi e mai, i u whakasi whasenga, whahau whakasi whawai whiau. Le wa kui whaala wa kingo le mau. O le awala ngai e whiwhire aru ai. A me melkus pa ia, wa sua le poko runga, sua e lolo, sua e sami, sua e makaua. Whamai le mawhainga whakawinga, e kasi me whakaua ka poko, o le kaka e whainga whiwhiringa, e makau na kua. Ngako i wholo ma kingo le mau. Hei no wha moe moe. Inga wa ka wa kala wa maniu lo us. Pa pe fu kangi ka ka. Le maulea. E wa mani di ko. From the beginning, maka mai aisan. Mai le amakanga. Mai le amakanga. 1984. O kangaka leo Pastor Sani au matangi since 1984. Nga sawe ngaka poko. Nga yefilifilia la wala le lei. Le fanga wa Sani nga filifile ko kama le wala le lei e ui ai. Al fisili moe. Maka mafaya nga eva aile awala nga ui lo kama nga ya be inga fa muli. O iyo ngaka poko ngaka wa moe. Nei sa ili le tua fa marka ka poko. E nga ke sa ili le tua. Fa mai ngaka e makau ya Yehova. Pia masato amen. O fa ka vika mana mafkanga mayonga kanga. Fa bengaso mafufa. Fa mai ka vika maunga o ki le poa. Maunga o ki le poa e. Ua maali liu koa.
Aua nge ko ye se ua, o fe ku e ka vika. O mari li o ko. Ka poko. Ka ia filfilia la wala. Ka ia ver fe au. Ka ia au mai fe au angere ko kolu. Ka ia ka wingal ka mo muni ale tua. Wa ngakal palpala wa mari li ko. Kere kai me mari li wai makwa moa. Le fanga wa sani sad sani. O si koa. Ken fai ko ke lo uma uso sani. Fa wai I know you. Okay lo foi le skamba maku la kiki foi asan. Inga oka o kurkala. Lo kala le mo foi oi kalo fasan. Mai maula upenga. Ele ko mo ko ke no ko ka ka san. So se ko inga mea. His mind is so intelligent. O longa ma fau. Ioi, isi kai mion ka fai ka kala o ngaka. Ioi. Ke fai ai, isi lo fai ka kala sore ke uma menga e kapu ea. Ioi. Ameni. Pare ole mo kwa smara. O kaka nge kele ngkane. Inga ke maua uma kangaka. E o ai ke ngeki makengi. Ioi, o hau ele sa ka kengi ngaka imia. Na ke fiu so sa ka kengi. Ameni. Angane ma fikau ngia malo ko ruele mo sa kengi. Ke mga usul pesera si o fingine fa mama se usul. He's a best friend. And I love this guy. Every time ma ke fa mama ai fa aku brother, I love you. He always said back to me, I love you, brother. Ma kalangoa le songo sawai. Ona kule kai mai luma fa ko vai mai le. Ko inga silo makua. Ke makua ma a mio nga kai ke kia ile wila. Ma kalangoa matoni au po. Le sikami ma ngai kai ke au. A ma o kala ia la ku kala in ko fai koa. O ama o ma ke mai le kale sia ma monga. Ese a mio le nga. O mari li koa. Al feeling ei o le a inga weola. O le ale, what is the route that you choose? Kia au onga ile tu. Kasia le ola. Save God. Pese mai meki. I have families and friends.
Let me say this one more time. Ole ala wana ke Filifilia. You know, Sunny was living to serve God. So it's up to you, which way that you choose. What is the reason why you live? Why you exist? That's the question. Why you there? Why you come to church? Sunny nga ufanga why. The only reason why he exists, he was exist to serve God. The only reason. One moe fast food baru kau sa. De ngalo eleus. Manor ko. Ono Yesu. Amen. Tātela mas tātou amene. Tumana tole ale whau maina nei tātou sauninga. Tātou sauninga wha maina nei lungone tunga mau. Nātu ala rea mar whāloalo tātou au fia, tātou tūlai. Tātou rangina man pese, whāsirau torsu martasi. E le tū maure o la nei. Tāo tau au atu le sā o tātou uso. Ia maurona o reo sanga re tū mau tātai. Wa tinga ina au, ona o oe lo uso i ona tana. Sa au matua fia fia ya te oe. Sa ma eu lava lo olofa ya te a. E siri i le alofa o fini. Au e wa mali liu toa. Wa mau mau wai au penga o le taua. O upui al tusi o Samuelu. Wa te tala ina ai le nei mafutanga o ta ua o le tribute mo lātou wa mariliu. A we wa mariliu toa wa maue o penga taua. O
O le aso lua sfuluiva o se tema. Le tausanga nei na toi le fast food tausanga. O le ngaluenga Sistek. O le karisia so fitu Samoa. Tuta tasi o le toi fio mai. Ina wa fai uina. Wa mawhai ai o na toi te tala. Ma o toi silsila mai. I le Sistek Central Victoria Division. O le tribute mo lātou o e o mo moe ma le manu malo i malai. Ale e watu mo tō silasila e mua lava na o watu se a ao ma walunga al whawhiro inga. Leo te whatalofa tuai ma avero o leo fai masui lau whengaruenga o le SCVD. Ia Pastor Miyava, o Pastor Suisala, o le teitei toina, ia anai fui anai. Meise, o le au whengaruenga toi ina, o e kare siu mai tō. Nei ta mama tina mātutua, o ti a kono i tuilua. Matu te awatu ai se whaatalofa, mawalunga, i le mamalu o le tātou e kare sia o mawhai o na mori mawina, le nei mawhtanga. E mua no o whaatalofa atu, i le teitai au au ia Pastor Uli Papu, le tuia tiana, o wana soa tau ia Pastor Pali i male ainga, Pastor utu e langi ata, tanu wasa malainga. Meise o teitai mtanga benga e fia. O le tamā marolo manu malo. O whalitua marolo manu malo. Meise le mamaru manu mautofi o le kai sia le tua. Vi ia le tua o mwhaina maua le nia manoa. E watu e foi le ni mtanga benga. Se tribute tu samalato wa malio. Yo vai no matu tamai o le langi. Ma futa mai i le tamwhainga fo i le nintanga wenga. Ma le tribute mo lātou wa moe ma le whaamoi. E moni e o upu tamā leo tie o whea o yailo tui. Le tunga mau e o whea o yailo manu malo. Aisea, o no matu whaamoi leo ia te o Yesu. Ma futa mai la upu le nei tula ona o Yesu. Amen. Whafteile tua whamoe moe e uina whaasa furu tau sanga taru na tau asa mailinga wenga sa mo tutotas. Pitai o ro iei ta mama tina o usu ma tuwha fine. Wa moe ele i tau nu, ele au lia mai le whaas furu tau sanga. O le upu le tusi o whaalinga whaa, se furu whaapa e pusfuto. No whaalongo fo i le leo mai le langi wa whaapea mai atea. Ye tusi amu ia e woti. Wa oti le li, e amata nei ona po. O lea lava, wa whekala i mai le anganga, ina wa lātou malo lo wa lātou ngaluenga tinga. Ai lātou ngaluenga foi. E muri ia te lātou. O lenta ngaluenga e CBD. O lo iei lātou wa moe manai. Pitai, o lo upu le whionga le tua, le tusi e salamo, se lau skuluono, pe pusfulima. E siri le manatu o Iova le oti o tangata a mi o tu. Aisea, tangata le tua e moe marfile mo, e moe marfawe moe. E le momor te saronia fas filono sulfito. A wae fio mai, e ifo me le langi le li lava ma le alanga,
ma le leo le anyo sili ma le pua le tua. E mua foi ona toi tutu mai e woti wa yake riso. Ona alia, ona whafua seilea. Ona avea nia i la tātou e ola ma tutoi whaatasi ma i la tau ia. Ina ia whete lai, whitai ia i ma le li i le vānini. Ona tātou whaatasi pēr lawale. Maliari. Le nei tu la Samoa. Le karisia le tua o tu whaafou mai. Aftai le tua e uina moe tātou ta māmatina. Peitai o le wha moe le ia Yesu, the good news le alanga ina le karisia. E leo le lotu, e leo le whiwhia. A wana o Yesu e whari nei tātou. O lo te talo o le nei tu la o tau whaafonga foi. I le tribute whaasino tonu i le neimtanga bina. Ia iei ngango le tua mo oima. Ia tā pena masauni a tātou. Mo le na aso me tali le lanu. Ma fiu meilo tātou tai. I le tu la o le neimtanga bina o le SCVD. O le masino e te sema. Lua afis funa le valu. Na te tāro ia ma whaavai ai matanga runga nei. Au tō mei tau mai, na le tau sanga ma se furu masina. E lua toa marolosi na mariliu. Taru ai na le lua nei tangata. A vele nei taimi tō te mawaila wanoa. Tō te whaafofonga i se mori mau. Mo mua le sunga le toi ina. Ya Samuelu, amen. O rātou whaafofonga i sila muni mau. Rona lua, o le whaletua ia voice vaenga. O rātou whaafofonga fo i se muni mau. Ine i mawhai ai, o no tofu. I loa ngaruenga le lei pe na tā ua le mau, e muni mei rātou ngaruenga le lei. No tu si fia lea, o rātou po la ua nei. Wa mari leu taru na mataina le ni mtano bela. A mai alea, o lo iei se tribute po pula. O lo iei la tau lo ngaru lue ma sa maoni te tonu ni tanga bela. O lo iei la tau tua a. Tu lo o le tamā matina, immediate family. O lo wa mawai po wa la tu tofu whae. Ona o tō sila lea muli mai. It's a tribute. Ia e wā foi o alum whana. Ia po tulo wharitua. Ia o lo ngāru lue pēa i le nenga luenga. Ia aina lato mari liu i mtana luenga fia. O le Ekalesia system. O le leitu la whaafoa mai. Manuia lo whaafoa. Ono Yesu. Amen. Promises that he would be our counselor, Almighty God, and the Prince of Peace. He promised us that he would be our Father. Yeah.
miraculous. Whatever be is more than wonderful. That's what Jesus is to me. Stands when I think that the King of glory should come to dwell within the hearts of man. And I'll just know He remembers me when I think of who He is and who I am. For He's more wonderful than I can perceive. He's more wonderful than my heart can believe. He goes beyond my hiding souls and farthest dreams. He's everything that my soul can long for. Everything He promised, and so much more than amazing, more than marvelous, more than miraculous. Could ever be is more than wonderful. That's what Jesus is to me. He's everything that my soul ever longed for. Everything He's promised, and so much more. More than amazing, more than marvelous, more than miraculous. He's more than wonderful, more than wonderful. That's what Yeah. Na whea kuru makua ia Joshua 24 verse 15. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in which land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord in Swafa Yesu. Amen. Amen. After Jesus was arrested, which apostle disowned him 3 times? Utah. Peter. Who said Peter? Me. It was Peter. Remember 3 times? You remember Jesus said that, yeah, it was Peter. Remember Peter said that he loves Jesus. He won't let him down, that he'll stand beside him and right until the end. And then when they took Jesus and the soldiers came and said, don't you look like one of his disciples? And he said, no, not me. Can't be. He goes, yes, it was. And then another lady came and goes, hey, he's a disciple of Jesus. His name's Peter. He goes, no, it's not. My name's Harry.
And so 3 times when he denied Jesus 3 times, and then the rooster he crowed, you know, and that was Jesus' prophet. You know, he prophesied that was going to happen, and that's what happened. So when Jesus says that the end times are going to be, you know, like Noah is going to be like the end times now, you can believe it's going to do the same thing. People are always just mucking around, thinking that everything's, but, you know, time is so short. And there's 2 things. 1, you die. And 2 is that you'll make it, you know, but you won't make it to heaven. And that's why sometimes, you know, your parents do so much for you. They sacrifice so much. It's because there's nothing else. They just want you to lead or go in God's ways. Okay. Anything else? Any other topics I want to talk about before I get to other questions? And is there something in the missions that we went through that you didn't understand? I mean, you guys are eating the pool. Do you know why you're eating the pool? No. That's how Jesus is gonna come. What does it mean? Yeah, you know, when, yeah, it's just warning everyone, you know, warning everyone to, the eating the pool is a warning to everybody to be ready. You know, what's coming up is going to be the message of God. So that's why, you know, it's not hush hush. It's hard out. And so that's what it's the eating the pool's for. So hopefully when you're eating the pool, all the people in the church and the visitors, they're all now waiting. They're waiting and see what's going to happen next. So when it does happen, yeah, that's what happens. So you're actually preparing the way. So when I walk up and I actually say the prayer, that's the prayer, but you guys are the main. And that's why also the Amene after, and that's why your eating the pool for the missions was so good. Yeah. So Kamaroa kuisika ku ainga loa on my lamnauru malainga. Yeah. I feel this song kapé Michael Mike. But you can turn on your mic if you want to say something. Well, we're just having an open tonight. If someone wanted to ask a question, hi Monica, hi Esther, Seve. To sing a song. Yeah, do you want to sing a song? I was going to sing a song, but. Hello, everyone. Hello. Heavenly train. You never fail. Such a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on him to the very end. I just keep trusting my Lord. You never fail. Amen. Amen. Oh, Lilo, I just want to do a correction for us. Sorry, Lilo. Just so, you know, when we say Happy Sabbath, the correction there is Blessed Sabbath. Oh, blessed Sabbath. Because Happy Sabbath is the origin is not so happy,
But, you know, but for us, we say blessed Sabbath. You missed it. Okay. You missed it. Okay. Okay, guys. Sorry. Hi, Carrie. Where's Kyrie? Where's Kyrie? Carrie. Okay, I've muted everyone because I'm going to come to the end. Right from the beginning, right to the end. The church is not the building. The church is the people. And this is why that everyone misses everyone, because it's not the building that makes the church. O ko ma'u o kangaka e whaiele li loku. Yep, coronavirus wasn't the main point of our talk today, but it's amazing what happens in the world that affects our lives. But the main point now, Jesus promises in John 14, verse 1 to 3, that I go and prepare a place for you. And Jesus says, when I go to prepare a place for you, I will come again. And when Jesus says, o te toi sau, lo alu Yesu va'ai maute le le mo ta'ua. So that's the wha'amoemoe. Mafuanga ngai le whiwhika ko le oki. Pea o mai ala coronavirus, le whamei le mon mawalilo. She was happy that 19 of them got it, but not her. So she must have said she's happy the other 19 have got it. But if we get it, well, it's part of life. But all I can say is, ka pengar ka ngaka ia. There's no other better time to be with your mum, to be with your dad, to be with your children, to be with your family who are dear to you. Because when they go away, whether through death or through a malanga, you're going to miss them for eternity. But that's what makes us different. The Living Bible and the rest of the world. You know, they're fighting over a piece of paper. But for us, we are God's people. You know, God says, we just be alert. And these are just one of the signs of whailunga ia. O latela fio mai Yesu. Father, thank you, Lord, for the opportunity to give you the opportunity to live at such a time. It was like David, Danielu, family kula fongo kengiru. O sesi e maua kakalo, e fasiaki, e kongi le lua o leonga. He was born in that time. This is like us. He kept praying 3 times a day. And look what happened to him. God was with him. And that's like us tonight. I like to end it today and just saying, pray. If you haven't prayed before, kakalo. Kakalo for your family. Kakalo for you. Kakalo for all our SCVD. Kakalo Craigie Burn, Kakalo for Craigie Burn, Thomastown, St. Albans. Kakalo so that we all may make it to heaven on that day when he comes. And let's pray that we can go back to church. This is a trying time. Sa umau ko kemingi le tiska ko pe yo lupe makasila lenga me yopu. Kalia nga me le fa fe me le. Kemingi kalia ka ko. You know, when I look at Tesla to always kemingi. And you young people, you amaze me with your little testimonies because you're mature in Christ and you just have to rely on Christ, you know, and just do that what we can for him. I wish I meet Mova Lesa Kami. Use your time wisely in God, you know, in reading his word, praying. And remember, we angapongi from Thursday night to Friday evening. So we're angapongi right now.
And so Wangapongi, and it's one day, SCVD, as a group, as a church, as a family, we Wangapongi just for one day, so that we can ask for God's presence. And as an anyway, I'm really to yaki oko, for all of us. I would like to no, I've unmuted everyone. So anayo ngalo kikala. Yeah. Min ka ko pesile fa maulalo kisi. Ole umo waso fa no noa. Ya umala o fayeles ka ko kalo. I'll say a prayer and then we'll finish off. I know. Govairo matu te maulilangi. Ka stei mona manoa sa maua I matu sa mai lunga le Zoom. Matu te whai moni mauai ma tau wai lo malosi ma lo mana o lo makuta mai matu. E ui lawa le tutupu nei mea I te tonu nei a ai ma nei lalulangi. Ai lo fatu putele I nga lava lo matu fatu atua. Ma lo matu whanangolango ia te oile tua. Lātou lo iei maftianga. Papena iei lo nganga ia te lātou. Le nei pō a meise marolonga le lei ia te mātou. Me ngata mātou a se mātou mtanga ruenga. Mei lava maunga te tele se eo maunga iti. Nei mātou tina mātou tua. Ia marutia mātou uma. Yo ao lofa ia te mātou. Le whangaruina te tei ao ia Pastor Woody. Le tua manofuano. Meise o tanga ruenga uma. Sistek I le lalulangi. Marutia mātou uma. I le nei fiapi. Te maule langi e mātou te talu lea. I whapena mātou maupero malosi. Nei se ia o le whavau lava. Amen. Amen. Ya. Malo anai ma tuatawa. Good night, everyone. Umiele ya fiapi. See ya. Bye. Siesta. Alexis, ya inga maua. Ale. Bye. Stefano. Pa Fitu. Monica. Bye. Noah. Bye, everyone. Bye. Bye. Bye, Sunday. Bye, guys. Bye, guys. Bye. Bye. Bye, Tassi. Yeah, Tassi, friend. Stefano. Bye. Francis. Bye, Kyrie. Bye. Bye. Wait, Nina. Hi, Fano. Bye, Nina. Bye. Ya, Francis, puak. Ya, soy pura pasta. Pandai.
Pastor. Olo fia mo trophy. Pamito Mr. Nei ala tu tata. Pamela. Olo no. Oto olo fia mo tata. O que se ma nei a. Pamito fia ala tu le tata o mauto. Oto mo tata. Tahua na ringa i tua. O pomon. Ai se tau mau le la au tu tatu le sona. Yo tu matala i tu mau fatu tua. Ai sango tua. Yo tu fatamatani. Yo tu fatamatani. O lupula and drizo on fire, any le lupula and drizo. And it means to act like a man. Act like a man. Terus tu vai feeling there. Another man take time na lain. On a protector na lain. Ini na fai na take time lain ya Yesu. On a lele opu ya famarosi courage. Tatou le kaisia kakalua. Readiness to face and endure danger. Take both from hands. Orang dia yang itu turun dengan mereka tua. Saya tahu lima, 25. Dulu tahu ni 20. Macam ni SMA rumah luar. Apa yang dengan luar ni batasi. Masa orang macam ini dia orang limitasi. Pemain, tahu ini lima 2. Tahu 5 2. Kalau não foi por outro lado feito então ni. Forever and ever. I will praise you every day. Yes, I will praise you forever. Great is the Lord. He is most worthy of praise. No one can measure his greatness. Let each generation tell its children of your mighty acts. Let them proclaim your power. I will meditate on your majestic, glorious splendor and your wonderful miracles. If you don't mind me, even though this says Gideon, I'd just like to say, Kofi, that your father is a very close friend of mine. The King of Tonga, namely King Talaifi, once attempted to annex Samoa with his fellow men. His attempts were stopped by warriors named Tuna and Fata. He was backed up to the shores of Samoa with his further known as the other Kango Ainga. His family stemming from the Whanangufo e Koru, which is Ainga Kaulangi, Ainga Kuaanga, Ainga Sa Kumumfonga. Last but not least is Kupua Whaurua Ili. Noted is the Urua Kama Ainga. A whai o ke whakasi Kama Ainga o Samoa, ma le ngai aso o Mawalunga o ke whapea kofi, o Maria Koa, wa maa lore kau, mo kau sanga e fia, wa maa lie le koa o lo loko, o mako maofa i o whaiwa, maa ea. Number 2, kofi, o makaa whaa o Kama o Ainga. Salva rasi, e wha lupe o Ainga pa i o Samoa, o lo kau kua ngā renga pa i o Ainga i Rarutino, wha pēr lo Ainga nare langa. E le te o upu Ainga ma lātou tama fo'i mo lo lātou Ainga. But I extend the salutation of the world to this. Ainga o le tua mo lo lātou tama fo'i, o le tama poto, e mita i tama. Al tama valea, e whanoa no e tina. I'm very happy and proud to say, Kofi, that your mother sitting there, even though your father's not here, but loa mita rutina daso lelei.
And not only your mother and your kingo, but also your family sitting here, your cousins and your relatives, and also for us that have been invited to come. We are very proud to say, Kofi, that God has done wonders in your life. And I just wanted to end, Kofi, a lot of smart people, they forget that the Lord had given them that wisdom. And they use it not for the church, but against the church. And my prayer is that you use that wisdom from God. Here and abroad, so congratulations, 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 and may God be praised. I'm going to give it to Junior, Pastor Junior. If you can come forward, for you to say a prayer, just to bless Kofi in a special way. Can we all be upstanding? And I'm going to ask Brother Pastor Junior to end us off with this part with a prayer of blessings. Let the rain
e wha